Vai hai sen. Fau lavina. Fau tawa. Ko kore ke uhufanga moe ngai tala whatapu ko tope, o ku whatabua at pamihen, talangata e teo o whai ki tō mamau atu ka e tae whainga maari e kun, ke whakahoko ai a whatala no, ki he ongo eki minista o Koreanga, Honorable Sengstar Saulal, ko e minista o Emia, pepe whoki ki a Honorable, toke tā Liami Waske Latu, ai o ku minista i he leipa, pe mo e whalakalaka whakaekonomika. I he hoatani whoki o ku heni pe moengo e minista kuna lotonga mea pe i Aotearoa pe a kuma wai e whainga maari ke whai ha whakatala noa ke te kinau pe a ku whataonga pe ko ngole rei atu ai polokalama ko i o e houani ke te kimotol pe mo e whamalo atu pe o mo kau mai pe mo share atu e tau polokalama ke ngā ke tau wahe ai i he makatuunga o ku i heni ai ai ongo minister ko ni o kabineti una ke i Aotearoa pe mai whatongia pe ke ngawha kua whotuu pe a whoaki ke te kinawa e ekparemia. I he hoatani ko whiawhia pe tatali rei ki maua e Honorable Sengstar Saulal pe pe whoki ke te koe Honorable tokata Liami Waske Latu whiawhia ke ki he hoatani pe a whiawhia ke ngawe Honorable Sengstar. Ko ia ni tau ma fola he kolope ka wa wa pede ofa feitu pe tau iai ko fata pe tu yotonga to powono pe pe ko no fare ta pe pare mia pe pe puanga pe pe hoi ko to e fonua pe kai nga tonga feitu ko to pe me kolope ko e a fa fi ai a ho tau si e programa ko ni ko to ki se tau kai ne programa vi boni ko fu wa tai min ko programa ko fi la ka e programa ko ni pe ko fi ko he administra waske ke nga ke fa ta no yang hai mea uhinga te i Aotearoa e ahoni, malo. Malo, pito. Whiawhia ke Honorable Liami Waske Latu, whiawhia ke whatongia pe mo e ahi ko whai mai ki Aotearoa. Io, malo solo pa ko kore pe ki o whanga he tala whakatapu ko osi i a whake e mistaka pe ki a koe solo kai atake ke whakawhiloa ki at pe ai whiawhia mo e taitali rei e solo tau wha polokalama pe whoki pe a mo e motuani pe mo e maupotunga aue i tonga pe a kou toki au tonu main ki stiu tio an whakalere me e tau polokalama pe a ma au mai kei pe mo e mista mea pe whiawhia lahi solo e tau whiloa ki kono mo niku o ku fo'ou ki ati mau ai ea i he whonuani pe mo moko foki ho mo whonuani. Ka ku iai whiawhia lahi i he whiloaki pe mo e community. Ka koe pe mo tau kakai, tau whakapaia i he whonuani mo ngai polokalama o ku mlere mai ai. Ka teu whakahauka pe solo e uhinga o ku ma i Aotearoa ai. Koe whotutu pe e pureanga pe tari e he kabineti ke whai mai wholau koe ni uruaki pe i he mate maatonga. Ko e minista mia fuke toki hane whaka hane mea ana whata anoa kia nai ka koku hanga pe o hulu atu ai uhinga ku mai heni ai.
ko i minista ko ni o mia sing sta sa la ko usia i poate e whakatai mi o akapuluri ki whakafonua atonga ai mate maatonga pe na uhinga e maulava mai e pe mo mate maatonga pe wola va tu step ulua ki ko ia ai tau ko mate maatonga pe mo fonga e pe ik pare mia pe mo pureanga ai whakamalo no to honga ia mo ni ki tau kakai tonga i he pou pe mo support na e fai o malama ke hoko ai e tau goni pe mo kakato pe kono mo ni na mau fetu utaki pe mo si o kone akapuluri ki anu silani he o si e tau pa na mau no fakata habe lo tonga e tau pe au fu mahino e fia lai e tiki nau tolu pe mo i fili tonu mo poto na nau whakako ke fili e mate matonga he ko konga fuke nau whakamu e ho ike pe ki o tau ka inga ko whakamu e akapuluri ki ko anu silani ke to e whakakake e ri ki anu silani mono manakoa hiria e folau e nau ati mi liki koni a Nusilani ukau ke fe au ya ena ela go asleria e Warriors ona to no fo i asleria mi ta una e u fe maton mo lockdown ni ka kuna pehe ko nau fili ko tonga to ta be e fonua te nau malava ke na honga fukakake e mana ko e liki kono winga pe ko e pe au kulokula be ko e Sea of Red ai ni i he pou ko no ta wagai pe ana whakawhiawhia lai ka tiki nau tolo. Aia koe whakamalo ia o atu ke kakai tonga hai koe ne lava. Koe no inga koe kakai tonga. E toko mea beki ai minista wa ana ai spoti sing star. Kono ua pe kum. Nai osi pe ko ia pe hoko tai pe e bolgama na tutu uni me ke tiki maua. Ke mui folau mai ai pe ia sing star koe minista ia. Une toi toka ngai koe polo kalama RSE koe e fonua. Polo kalama tori fui akau. Aia ko hawa e tau kau ngawe ko ngawe i Nusilani. Mi ai pe kau ngake ai potungai whakatau aki pe mo langa whakalaka whaka ekonomika ai ngawe ko ke whi alu aki e kau leipa pe ko kau ngawe e whonua. Pe a koe kuolawa e whisu ulu aki e matakai ai nai whai takai o au ke otomotu ki taulanga o ki Hastings ko Nepia pe whai wholati ki Staute ki Nelson ko Blenheim. Pea e toki hoko atu e matalan e ha whakatalanoa pea mo ek minista ka koe uhinga e uma i kei he ni ai pe taim tatau okay ata pe mo whafonga tai pe ik pare mea pe mo puri anga tonga ai whakamalo ki kakai e whonua mo ngai community i ngai feitu ko ni tau tifto ki taulanga ko katikati Nepia ko Hastings Blenheim ka pe ki Nelson pe ki Wellington hono tari rei pe mo no toka ngai tau whanau kai ke ka koe whakawhi loa kia mo uhinga ma kei iho mou whonua ni ai e Solvesta i a umai ke tainimi neongo ine momoko malo mun lahi apito minista ko tui ko tahain ha mea mahu inga pito ko ke tala noa ki ai tato te fito ki he taimi ko ia ku mou i he ni ai ko tori fo i akau ko ilo i ko taha eni ha polokalama matu aki tokoni apito tokoni apito ki o tau kai ngā ki tonga ngahi whamiri ku seoloto atu ki ngahi whamiri ku lava ke hake aki ki nau tolu he polokalama koe ni tori fo i akau pia ko tui koe polokalama eni kuto tonu ke toka ngai le lea pito hono whahoko e polokalama koe ni ka te watu ke te koe ona po sing star saulao ke whai mua hau whamatala ko ilo ko koe o whamalomalu ai polokalama tori fo i akau i ho potu ngawe anga fefe ko hatu unga ku ai ai ko ni ko ke fai ko ku ke sola ko ki a te ro ka ko du ko ai ko ni ho lakanga ko ek minista o e potunga we ko ni fa mal ai tolu fo ya kau o ku fe fanongo ka inga ko hatu unga ku wa ki ai ngai fa ta pa me ai nai fa hoko Malo bita se sta ki mo pe tari tu mo ke bigi mui ora ki pe ko fi fa fonga ek palemia ona po ho ka mediu mo pure anga ai whakamaro rahi kai e whanua ki Aotearoa pe pehengi nau tolu mengai whitu ke he e toko na mo whai angi tonga he tau whangata koe ni o koe koe tau whaingo fua ni koe tau eni whangata pia make he ono ngai ha koe ulau whake kau saini si u whatu o taha u whatau taha awhi pe tuk puna ha mou ngawhi pene puna he wanoa ua he autani masanuari pia mo mea koto pe mene hoko ne whau ne whututu e pure anga autaha wha sanuari mau e plan ngawe au tahani ma puna mongafi ko liri ko to fu do bon ngawe ai prianga hanga ko to ki to ni a fenga da mo besia ai program ko ne fu do ne holomui ko to be ia ku anga wa kai ma ko program ne fu do mirang
ke mo alu wa ke ngai api whainga tā ia. Ngai api ne wesia be mau o pitone be api whangi o tupu. Me aho tahani matahano ai tokone purianga. Pe ko whamalo ai ki kakai nusira purianga nusira. He tokone me pege kai no mea mai ngai whanua ke i he ope. Ko tokone lahi na mo whai i he taimi whangata koe. Pe ngata he puna mo ngā whika ko te ao ango tsunami. Pe hokai ai whakatamaki lahi wesia ngai whamila. Ngai otumotu ni hine mau o pito. Pe mo hiki mai nau tolu o whakatoi ki tongatapu. Pe whai hono tauhi whakaaho. Pe i ngai tawhaaki ke. Pea ko ia e whamaro lahi. Hounga ia lahi. Ko e pot ngā e motuani ko e pot ngā wharatofuna. Ne mau kau no tuwha ko ngai tokoni. Tuwha ngai whamiri. Pene ai mo ki tokoni whamea tokoni. Tokoni mea kai e whaafe tupu e aho. Tuwha e nau tolo ko topu uwhia kai ia. I kau ua mai ko mi tahi mo kau frontline na. Pea February pe te whai koe outbreak ko e vailasi. COVID. Mo mea i pe whakuku. Tau e ua ko o sine loka tonga ia. Ko e tui ai pure anga ako ia. Pea ke whaapa kiai. E kai kia onge vai la siki tonu. Ai COVID. Pene COVID-free bea tonga. Tau e ua ko hiri. Ko tau ni ko puranga whaoen. Pene e tui. He kai te lava ke ta ofi COVID ia. Ko mea ne whai e ko te wako ke tau poto. Pe tau nofo mo COVID. Anga ke tau whoporopoto. Ko papu ke tau whea mo ia. Pe ai ko hoko e honi. Pea ka mata lewa whakawa he pure anga e whakafoke ngoi kakai tonga. E ngai waka ko ne whoki angi. Ie kakai tonga nof tau e ua. Ta mo konga pe mau ngoi ne wesia lahi. Nau fia whoki angi toki tonga. Nau whamiri pa lahi mau mau ina nau whori mbori. Pea kutui ne whai e ngawe ko ia. Pea ko osini tau e ua mo konga. Pea ko tuki lawa na whorau ki mori. Ne kamata mai pehe ek pare mea. E ngai mahina koni kohiri. Pea ko mau tuki whika wā mai en. Lahi ngai whakataha lahi hoko. Ko mau tuki whakatain. Ko e misa ko ni ne. Kau he mui whorau te ek pare mea ne whai whakataha komniweri i Afrika. Minister ko ne whakatau aki. Pea ko whoki mai ni Afrika. O mai ko ni ai tau ko matimatonga. Pea ko whamea ki whamara ala mea ko he matimatonga. Ue ko mit whakataimi ko IMG. Ai ko IMG ko ni he pure anga. Pea ni me kau. Ko mit akapuru ka manhiri ki. Ne kai nauloto ke. Te ai ka komit ka whakare he pure anga. Ka whingawe aki. Pea ko kau ki ai. Kau ki ai minister whakatau aki. O kau ki ai minister ko infrastructure. 17. Pea uge mo e komiti pe pure anga ko tonga rugby league. Au se ai ek paremia. Ona poho ka miriku. Pea ko whai e uge toko ni ai pure anga whakapanga. Ke whakarere ko ne riki. Pea ko hinga ne mau. Lawa mai e pe ko kau whakataha me minister whakatau aki. Whamaro ki kai. Pea ko tau tesko ne whai ko nusila ni. Ne whakapanga ko toa he komiliki ko nusila. Nau tolo bene nau whiri anga tonga. Ne lahi pe ngai whanua ia. Ka whai ko whiri taki kore angi pe CEO ko ni anusila. Whe mau pe a tonga. Ko nau tio ko whanua pe tati na whakake ki tonga inu sirani. Pea pao lawe monua i pea tonga ia. Una whakapanga mea ko toa pe ngata timi pati matonga ka nau tui ai mo timi ko kakai whiwhine. Mai mea tau pe nau whai wahe mo ngai ngau ko toa pe koe. Pea kuia me whakamalo make. Ko pitli ka mamani pea mo mea i pe tuko ngai aho. Te kie toka lahi toko whainga lele i taha ne ki nau lama mai. Pea peke tau whai ako. Ka koe mea ne omi me ka whai ako ko ia e tau timi le ki. Nei tamaki whauna nau hao. Pene whainga maari rahi e whai tesko e ke wakai. He ko i tōre hana o tōru tēnā hoko koe ka hau he tau timi matimatonga. Ka ko mea me whawhiwhia ko nau loto pe ko nau whiri ke nau matimatonga. Pe ko tahe lau maari pe nau sio he aho ko ia. Ne whamawhana pe nau sio ke kainga tonga. Tēm ko ne mau sio te tōko e uha. Loto ko te kei ke tu usai e kai uke lahe kai anu sira. Ka ke nof pe kainga tonga. Pe ko utui ko tahe ngahi momit whamawhana. Nau nof pe uha ko hi ko nau ofa he whanua. Pe ko no popo ke whanau vainga. Pe ko e whakamalo. Ma loto hounga ia ke kai tonga. Ka mausi ke mate aki pe hatau ki mot masiwa. Ke whakamalo rahi ki ai ba. Pe kau vainga. Mo ngai komiti na mo kau hono whotutu po popo. Ke komiti na whakarere a tim whewhine. Ke komiti na whakarere a hanga promotion. O e tau awhi ahui. Ko mau tolu i tonga puri anga. Ko tu pe la popo. Ko mau popo ka mau tolu mo whakahoka whatongia. Pe wate whakamalo rahi ki ta whako ia. Ko ta whakelewa taha a whiak mo whiui mi koe. Ko te mwene hoko e whingata na tula ko ni tonga. Ko ta wai sektoa ekonomika ne wesia katoa. Tau sektoa ko ki takmamata. Loka au pito ka ti aranga takmamata ia. Sektoa ko ngowe wesia lah bida ngowe. Sektoa e tautai mau uwaka tautai. Ko ta whakelewa taha ne lai taha paanga ne huangi tonga. Paanga ko ni he kau tolu whia kau. Kau ngau koe miti, mo tolo kai tonga whakpanga ito. Ko lau miliona ia,
o ki maano bureanga e pache te fonua ko paanga to kon e kai tonga mi muri pe ko hinga ya ai fa amu ki ang mai ai o te bureanga ke oa e wesia e programa koni ha o ka nga we ki muri nu sira maseria o fa e te mini mo fora mai ko ka nga nu sira maseria kai tonga o toko fitu afe ko paanga ko te fa pe se sta ta pe ki nu sira ko sisi ta e hanga ta o af ki tonga nga ene bahenga o wa mano e ta pe mai na fitu o sisi ta hai o ni hio la hio pito ai ta pe ka pa u to ko ta fe ya e wa mano ko pa nga wa no miliona e ka pa no algo no me fa no ko fa no miliona ya ka pa fitu afe ya ka ta obe wa mano o ta te au fa no miliona ya o ko ki ta fa to ngai no to ria nyong ko ngawe to ta ko ngawe ko he tol fa ka ko ngawe ki no family ke tokoni ene whainga tā ia ka koe toko nia ke ekonomika whakaruku fua e whanua. Peo kia e fia rai pe uhinga e mau ahi mai. Pea koe ola whawhia ma ahi mo ia utonu. Taim ni whaku mau nofu koe me i tonga lahe e lipo kehe. Lahe ngahi launga. Lahe ngahi tamai utonu ke haa tonu ka. Ka ihe au tonu mai. Oku whawhia o pito. E mawa whea raki mana utolu ngai pure whaama. Ngai pure ngai kautaha. Nau o fa fi no o mai o no fe ma be na to ta kai o ta fu to si kon mo ni to ta ki lope to fi tu afi ko presidente fi tu ka kai fonu o itonga ke me ka pa ta ke fica albe to si agi pe be bo fai ko itonga fica para nis taim na ta mo kum ko hale ri ta ke ta ka ngawe ya ngawe ke no ma pe taim ta pe mo fa ke fo ke itonga ya ge fa maro ko mo fa maro ngai ka ta kon mo ge ngai fa ma fu sai pito na fuanga pe me no fe no tole fe no fe o ngai ka ta ha ko ai sai ta en no fuanga e au ke ka ta mo dia ne hang be ta mai fa ta fu hote ke no foi ta ka nga we ba ye fe ta mai ta ma ko ana ka ta ko kai be lo to fa na ka nga we ti no fe la ka be me no fe ma fa ta ke fe ma ta ka tonga ko hi be ke na to nga ke nga we ko sio ke sai ke nga we sai ke mo ka ta ai ko me ko ne mau no o aku fa aski ai ko win-win situation sai ka utaha sai to ka ngawe sai bulangan usira sai mo bulangan tonga penera va mo fata bulangan gosi me ngo minista bulangan usira ka ko ola ne fa fia ka ko ang va fa ngambari mista to ka wat malo pito sexta sala ko digo ko fa matala mau inga pito ini ku ke hanga fa hoko mai fica aqui pe mo que ngata ha ka mata mai be mate matonga mate matonga ko ti ko anga pe foke kakai mista he mate matonga ke da mo liriwa e hingoa e ka fainga me hange o kuifo ia pe kakai e pe he mate matonga ko hai ko o kune fra hai ke kainga tonga ko to be ta tau pe po fe tu na yai mamani o kuna proud ake na toria ho na tonga ha na fie mate na tolu ma tonga ko me e foki ak fai ko e chesen ta malo pe mo ka wa inga ko na ri ake pa angalahi mo ha fu po mo sme i be mo ik mista ka na fie mate pe ma tonga pe ko tu ko ta hai e ngo fa fie ko ta wa ge pe ngo pe na fie nga ola wa inga ka ku ko ke fa no he ka kai nga murini ko ke holo ai support he kai nga ia ta timi ta doria ko nga he ku ko se fa he rank o ku ala ke ta time to fika o na pe he ko ma alunga ta he ku ta wa ki ai ko ta ala ke to fika o la ke no zila pe fika o mate matonga o se fa ma o fika fa ma se ria pe fika to ai o ku kai ko foi va inga pe ta ku ne hanga o define ai tu unga ko ku ai ko ai nga o ku mo fai pe mo tataki ko i ho ta ki pureanga ka koe ola whakaluku fua fa tala mai whake kakai ko sio peke he ola ko tawa ki ai ko ne tala lewa fua nga we pure anga ko ia ka ke whake te ko ona polo we mo skela tu ke hoko de mua i he whakataha ko mo uhinga he ko ilo foko ho department ni au ia ku ke o ku ke i he rei pa ko ia pe mo ngai whakalakalaka wha ekonomika ka ko inga ko iheni na ke talanoa ki ai ke hen ke ka fata pe mo minista ko e mia ka ke ki ka dak mo talanoa tu i he konga ko ia Brian solo ko muy ate me na me ke ko o nge ko fata ko pe mo ka autori ta te fito mo lava fata pe mo pure ana
ase a Nusilani a yongo minista e wa ko Sue Williams pe mo Twyford ai ko to tahan ko na ngau tonu ki proklama ko e tori pe nai whakamawhana au pito koe whake are a pau ia oku whamaoni kia a tonga pe mo Nusila mo Australia ka kawa me ngai whanua e Pasifiki wi koe Pacer Plus ai oku kau kia Labour Mobility ai koe kongai e mautala noa moe igmista ko ne mia pe mo kinaua ai ngo minista ko me Nusilani koe hae me e hoko atu i proklama tori foi a kau ai mau kau ke mau feloto ke mau tau tu hifo ai ngai fonua una kau una fikau aki mai proklaman tata fitu ki Nusilani mo Australia ke mau unu me he o mai pe o ngawe ko leipa mo tori foi a kau pe mo peki mo ha fu ke mau unu ki hato e fo ngange i he kahau ai o unu ki he langa unu ki anga no tau he kau vai unu ki he ngawe he fare miti pe ko ha to e fainga skills unuaki ke e proklamatori pe a mau whakaukau rewa mau luto ngawe ke ha ngai proklama ngawe fea ko aki whakalere i tonga ai ia whengawe aki moha api ako i Nusilani ke upgrade a skills ai kau ngawe i he construction pe ko langa pe ko ha pe whainga tafa aki o whe maua hato e ilo make ke o sange aho wea whainga pathway pe ko hala fononga e unu ke e kau tori o kai ke nau nofo pe i o mai pe o tori mo lei papa foki kana unu au katuunga ko kau manager nau tolo ai kamata asima e toko lahi ko nau au ki tuunga pure pe ko nau unu o au ki tuunga ko nau toi mau ha whainga tau keike o siang koe aho ku hange koe la koe mea koe minista wini ki Nusilani pe mo kau employers pe toi wini ki tonga toi mau mo upgrade skills koe pe koe ilo e tau kau ngau pe na me fai ngau e proklama ko ia pe na me fai ngau e minista ke whakamama fai e sovesta o ku ikai ko tau o mai e tau toria o one way ko tau o mai pe o fo ireipa pe a osi o ko ngai whenga mare ko o benefit a Nusilani me ai benefit mo tonga ango e win-win situation ko me aga e minista o tau provide a leipa ko tau leipa ko ku fai ko tau langa ekonomika o Nusilani he ko sektor a ngowe ka wai hua kau pe mo fuai a kau ko hui tu ai ko ekonomika ko Nusilani pe ko mai ko e tau kau rei pa me tonga mo Pasifiki o tau contribute pe o tau tokoni ki no langa ekonomika ai fonuani ai ko o ke lava he na ka kai of ka hok pa una ko re tokone ki tonga pe ko nau totongi tax mo nau tu hau he nau ngawe o mauai e paanga e pureanga mo ui me kakai Nusilani mo nau ekonomika. Pea koe konga e paanga koe o nau whaki e fua e nau reipa mo ngawe koe ia. O whakafoki a ki tonga, o whakafo i foreign aid, pe koe tokoni a Nusilani ki tonga. Koe ngahi polokalama tokoni a Nusilani ki ngahi project lalahi tonga, ai o nau o stageti, me ngahi kau tā tokoni, o nau whelawe i mo Nusilani. Sai ke ekonomika tonga, sai ke ekonomika Nusilani. Ai ko mau fe mau ke oange whakakau ke toko tahatori ke neongoi. O kai ko ne hawa na ko reipa ko ne hau ko langa fonua. Pa ku ikai ke one way opportunity o two way. O benefit an usila benefit a tonga. O kai ko he ko inga eta o mai o fai nga we ko ia. Ko kai ke lava whakato in Nusilani. Ai ku mahanga oange e fai nga ngongo ko ia ki ate ki nau tolo. Pe wepe mai mea o mau taimi mau talanoa i koe ki palo parema. E toki tāna ki mai pika i minista ka te tuku mo ke tuku hake koe foi konga mahu inga e tau polokalamani. O kuna pehe o ku palo parema lahi taha e tori i he tainimi ko tau kainga tonga. Ko ki mua tu ko haa moana e palo parema lahi taha ka koe tainimi ku alhaka tonga kapteni i he palo parema. Uluaki koe hola. Ko no wa ko toko lahi ngai ka employers ko kau taki ngau he ngai whamalala he angoi Mr. Apple koe. Ngai kau taha ke unau pehe. O whai ngata ape e titiu te tamai ki tonga ke tila moe. Kako no whamao bobo. He koe ke ofi ha matakari e ngai mālohi ke tonga. Koe taimu whai tonga ngau e une whai whakawaha whai. O une whai fie whai ngau e koe e paku ke kako palopare maa be koe nau hola. Pea nai ai poini mahu inga na mau eke pe koe hānai e ha mea e whai ki ai. Ko ha mea upehe nau hola i koe mena nau kore mai.
koe community tonga koe ni inu silani. Ko nau tō nau kaunga lahi ki hono whaka ki nau tō ke nau hola. Pako o kore whamone mori pēau heni ke polokalama na ataku oku tuku aki i nai ha. Ai tau community tonga, ai kakai tonga i heni. Ka koe kore penia o kou loto pe tuk whahauka pe ik minista. Koe kore pe ke tau whengawe aki. Pe tau whetokoni aki. Wai whakahire ku he aki i he whonuani. Pe tatau pe Nusilani, Amerika, pe amu Australia. Au tō lahi ko tau kainga tonga. Ko te wholawat pe taki ha whetaulak mna tō, ko tau ulaki whetaulak pe koe mo tau kainga no pe mai. Eke toi whoki o ha. No whohe no kumi ha o mo ui. Ka koe ngahi polokalama whoko e ni e solo. O ko ne hola pe ha taha heni. Ko ne mau ui. Eke nau manatu i waha nau whangatoko ua ui tonga, waha nau kainga mo nau whaami. Ke tau whengawe aki pea. Tau whamamao pe mono whakai ai tamai ki ke nau nofu. Ni kono ngai whenga maari o hanga mai me mua. Koe o sipi ho taime tori whoki hau. O koe hau e ki Nusilani, koe ko hau ki he wani ke whai ngataaf. Koe mea ea ukulawa o whakalao e te no whoni pe amai mo e te visa. Kai ke, te tau toki talanoa ki ke tau toki whao ia te e minista ka koe tuku ngai kore kou whai. Kai koe whoki mai koe ke tunga whaka ekonomi kai whonua. Pea moe fie mau koe he kakai kau employers koe Nusilani e tau matakari. Oku nau kei fie mau. Ka aku holo tunga toko lahi kou o mai matongani. Kono ngā koe lahi koe e hola. Ka aku nau kore mai whamamate mai e kau employers. Ke mau whai moha ngā au ke improve e tuunga tonga. Nai whai hono whaka eke. Peko hai uhinga nai e whai tō nai whai ki haa moa o holo iko haa moa me ne kapiteni he ongo ngata aga aloha ke tonga ni. Aia koe nau tariki ai koe pehe koe. Ngā wea ke haa moa na wanga whakawhonua pia whakafoki ke hange koe nau system whakamatai. O ave ke community. Pea koe ne hola peha tahe i Nusilani e tau tea i hono whaamiri mo e kolo oku hau mei ai. Aia ku mau whakakau e malawa ke whakahoko ai solution tatau ki tonga. Kai koe tuku pepe koe hatu e tānaki meka e mista. Kai koe tuku ngai e solo ai ahi kou whai mo e mea wau mai ki ai koe he tainimi. Maone pito e mista. Ko tui koe taha ia ha whamatala o ku ongo o pito koe ngā hange koe na tau tā siri mehe ka mata. Koe proklama tori, koe proklama taha ngahi proklama mahu inga ki he whonua pe ku kaua e tau ekonomika, kaua e ngahi lerei e whamiri, whanki i kolo. Pe ma ngahi mea pehe ku aonga lahi ki ai proklama koe ni, ka ku ngā koe a ma koe ki he konga koe ni, ai a ku hange koe ku ke mea ki ai e minista, na e taki a haa moa i he rea ngata, koe dainimi lewa ku aluhaka a tonga o whika ulaki he dainimi, i he rea ngata he tau tori, ai a koe uhinga pe foki koe lahi ni ihi ko launga hange koe ko mo ko ke whamatala ki ai ko launga i he hola ai ni ihi koe ko mai mei tonga ke mai o whahoko ngā ue. Ka ke he te utuku atu ke te koe ona posting sta saula ke hanga mua o whamatala ki he konga koe ni mo whaharea ke ka inga. Ke ka waki mo e palo parema koe ni taha ngai palo parema koe ni ko launga. Koe ngā pena whai ko more whainga maari ka tau toki hanga hake ku kai ki te tari tau tolu kai mau whainga maari e pe ai ngai whanua ia koe. Pea ku whaambia ki o whakakot pe heni, kai koe mai heni mau ke pe koe mau kumi ni hikoni meke tau tea. Ma whai mana ki mo e pureanga Nusila. Koe hale rei taha te tau lava laka ki mua. Ka mele nau whakako mai ka maua. O nau tweeti koe ai visa koe tau tolu. Uwhainga ta afu ki te mihi ai koe uwhanua ke he. Ka te nau ai make he tau tolu. Koe whaamire Pasifiki. Peko no whi mau ke tokoni ka tolu he whonga ko tope e ala tokoni ai. Wa uke nau ai mai koe taimini whoku tau alpe tolu whi akau. Ka re nau omi lewa, mau ko lewa e tawhaki hango la ngā. Pea ko nau tari. Hango e tauhi koe kau vai hango tau kautonga koe ngau i Amerika. Ori e labia whai tonga ni whai kai tonga. Koe tau whi ngau e mo ngahi malai ke ke. Te tau pehe e ala lava he tau kai tonga o whakahoko. Pea uke lewa tā nomo nau tolu ke ai koe hango teu i nau tolu mura pe teu i nau tolu i tonga. O whenga aku ha institute heni Nusila pe ngai kautahalanga. Na ku whakataha mo i kautahalanga ane afi Fulton. Kautahalanga o lahi a pute Nusila ni. Nau fu whema e tau kakai ngā o i kautonga. Nei na whakataha mo i kautaha. Nau ngai hala lahi Nusila ni koe evolution. Nau whema e tau kai tonga. Kai ngata kai koe i tonga mo kai koe i Nusila ni. E nau fu whema o nau tamai kakai ngā o le rei. Peko ako ngai o mahina lewa i taimini o fu whema e tau kakai.
Ko mea lewa te mausio mato ki ai ko hatara noa. Ta whaki level whakapureanga. Koe ngai area e lava te mai tau kakai. Ko winga ku tanoa pe he, so sa ke whanong pe tau kai nga. O kai ko hapo tōi whakau, tōi whakau pe ko ngata ngā ia. Peke pe he, te hola lewa ke kumi hamo ui. O se whakau e ko ia, mene tau whai fitu ngofuru, tau hawai, wal ngofuru, ko tō mai ki muri ko whainga mare ki arwai lewa. O si ia, a honi o ulahi o whainga mare e. Whoki ke programa ngā ue, peko kore ke tau community tō ngā. Oe ho te whae whanau, iei tō rauga mai ki kautaha ta. Ko te ke ange tamsi ngā ue ki api ngā ue, ki alu ki whai tolu whai akau, o si ange me whamili o piko alu mo tamsi. Aku os mahi no mea, nei tau mua mai bea ke alu. Ai o koe kore pe ke, ngai whamili pe, ke mau ofa mai. Tau whai toko ni ake ke lava he, pure anga ia te ia pe. Pe koe komiti, uke election officer toko au i Nusirani. Ko ti rata pe he ka pita akau ola, o whai ngāwe ko ia. Ka ke lava ha to atu toko ta. Uke ne CEO e put ngāwe, a whatwhisi ai. Koe o whai pe whenga kai, ko pao pe ke tau ngāwe whakata. O hangi koe whakata ko ni kau hamo, ko ngāwe whakata community, mai pure anga mga kautaha, ko hike whetoko ni aki, hango ni ti whakata mea ko ni. Whawhetake ngi ni ka mautoro, mai Nusirani buka seria. Uke toko taha i whalimahaki. Ufema whaito. Kane hola whake programa. Ka programa whake yare a pao pure anga, pepe ngai kauta. Pe ku kawa koto au ki alwhalimahaki. Temu ke hola me pure anga, o ku mōre whenga maari e. Pe mantu i ko taka hero koe Nusirani, ora whenga maari e, o tonu ke au si, ko mōre ko whi hola koe programa. Pe koe kore pe ia ke tau community tonga. Ko iro pe au uhinga rerei pe, ai whakau kau. Kau taimila tau pe tau sio mua ki rerei whakaru kufua. Te ka alu ko kumi hawhainga maari, whewhe to inga. Tang ko mea tau whiawhia pe ma lea whakamawhana mo tau kau ngawe koe o nau ke i ngawe anga. Ma wau po uri atu ngai whetua ni. Moko sia, awe kai kongoi rai sia kai whine. Ko lea kone mawhanga ndo, ko moko sia, kai mawhana hoki whamiri api. O ke whainga tāia kana whainga maari. Peko i lau maari uhinga e tau ngawe koe ni. Ko tau kumi ha mea koe kore rei me maho whamiri, ka kore rei matonga. Peko lea peko whaam ki oatu ke kau taki community ko atonga ni koe okalani peana. Peki no sila whakakufua. Pea te mawhorau ke seri ha meta tau. Ko whaka amo, ko tau langa whanua koe ni. Ko hae mea le rei matonga. O te ke whakakau pia koe, mo whie maari, tamasi pe tahine o ki hau he ngawe programa ngawe koe ni. Nā ke whakamo ni pau i tonga pe ki whorau mai. Te ke whae ngawe koe ni pe te ke whae o le rei. Peko a umai bebi ta kogi hofka kau ke hakoe. Kau kore. Okay time be ke fok me pe programa. Ti tau rape to whenga aki. He ulahi pe whainga maari. Peko kore pe nga kau komiti. Tonga, koe ke mau whamarohi, te mara whamauria. Mea, koe kore pe. Koe tau wanga whawhanua pe mo. Whatawang ti tau rape whenga aki. Ko hiko harerei whakaru kufua. Maro. Whai e. Minister pe ko tui ko taha ia. Parema pa mo e kore ko ni ko whai. I he polokalamani pe mo ui ki ho tau kainga tonga. Toi whakaukau iangi ai taimi kumo whai ai. Na me huangi ka pau waifuke ni ihu nau taramai Minister. O ku hola ai whanau ko ngā ka kowe wahenga. E anga whewhe ka pau kowe wahenga ka pau ke pick up ko tamsi imi malawa puna. He ni tau mai waka puna. O ke pick up ko alu moia. Pek malawa whewhe rewa ke talamai ku kowe wahenga. O te keke ke anga anu whainga mahari e ke alu ki he whama o whakahoko ngā wei pa te kutau tamai rewa. Nai kowe wahenga. Pau ai ni talamai nai kai ke sai ai nofo anga ko ni ku mea minister ne talamai fu hotel be ku whakatau fu apilelei ke nofo ai kau ngā we i hono whenga i ko he kahi kau ngā whama. Koia. Koia. Ko miri mamfo ki Nusirani me pangai wata. O ia kau taha tapai ku e alo ai wahe o panga whanoi houa. He puke toko taha tonga na mata anoi tamu whawhitu houa. O matunga be ho ngawe rerei. Ko saing ho ngawe, ko saing ho wahenga. Au tātuk tau pepe tau mahina fitu wa mano. Ia nehi o ia ni mamano. Usai accommodation ni, o usai wahe. O usai na unofo whakakulupu, na wanga na unofo. O kai mahina o hinga koe e hola. Peko ko whapiau ke ko whamamore peheni. Ko ki toko si be o hola. Ko ke toko lahi una whairere, na o ke whai be ngāwe. Peko ko whamamore mone rau, hangin ka lawea, tāna foi ngawe takatu. Ka ku whamaro na tau na o ke tauhi be ai programa.
Pero ko ngawe anga ko ni. Ako me mi sa fa tawaki. Kau ta me ko pesete va noa ko for ka kai pasiki. Ko ki fe ngawe tol fa kau to ko lahi no fu New Zealand. Ko kau ta pesete hivanima. Ai ko fu me fu mau inga kana to na fu mau to ka kai pasiki o kau ka kai tonga. Pero tu ko fa nga mari ma tonga. Ko hinga ka mata pa ko ni wange ku rawi ka mata. Ko pa ka lahi ta ki hu mai ko banga to kon kon. Pero fa ambe ke fa nong ge tau ka kai ko I New Zealand ni. Pea ko ni ngai mata pa ngai mara ke e ala ma wa ngai fa nga mari. Ko fa ambe ke tau ngai fata. Maro. Ai ko hai tau te ta e lava e ngahi kau taha whama koni ko mo whakataha moe New Zealand ni ko haa whahinga ola tamaki ka alo atu pe koe pe ke tuku e whahinga mea koni ko mo kore ke ai ke whaai ai pia kaka pe ai reiti ko o tau kāinga ko hola he ni mori ake ngahi ngā ue me hafua ngahi uhinga pe he ko whakaha mai nai he ngahi kau taha koni ha mea te hangi koni te nau ri ake nau toa tonga kai pe ke te anga whainga maari e pe ku nau kore pe ke nau hao pe o whakahoko ngā ue. E solo ko si ai te kau taha ko nau skala. Ke taha nau toi whiri. Neongo ai e nau saia I he ngāwe e tamai ki tonga neongo e nau kei ki kiwi ki o mai ki nau tolu. Ka ea oe pe ke taimi he kai ke toi malawa ia. Ai ko si hasi no pe tainimi I hono tuku hifo ai fika ko o tonga. Koe kamna koe ngahi whamalahi tāna mau ahi ki ai. Koe toko lahi tahe te ki nau tolu koe kau tonga. Kai koe ke lava koe he kau tonga puke e tunga. Aku mahange koe mena mea kai minista e la vea koe e taka nofo I he ngau e taka tuu. Nau alo e mana tō o toko lahi tahanga haa moa. Pea neongo e ngā vai hange koe whakatapu o e kau Melanisia. Kau Vanuatu, kau e kau Solomone. Aku nau alu kia he koe ngā ko nau ulunganga. O ku nau Tariangi, pea nau wanga vai. Kai ke, e solo ko whiwhoki mai ke poini mahu inga he ku. O ku lahi poke whelau aki ia I he media whakasosiare, whika waki mai poloklamatori. Pako whakaamu ke whamore pe mua e toko lahi kone unau hanga whakaanga I poloklama koe ni mo tuku aki e ngai tafa aki ke tatala no mahino pe ko ki mau tonu eni me he pure anga mau wa utonu o ngawe me kau employers. Ko talo e matakai o tika ke hanu mai pe asi mahalaunga fe kau aki mo isiu e wahe. O ku tika ke asi mahalaunga fe kau aki mo accommodation pe ko nofo anga. O ku tika ke asi mahalaunga fe kau aki pe mo tuunga o ku ngahi kovi hato kota. Ai ko ngai feedback na mau whaamu ke mau ke asi mai. Ka koe osi kone ahi kone ke ko ngalahi e kau employers puke ngai kau taha toni he fonuani. Koe wafi ngau aki koe kau liaison officer ko nau ngau mai potu ngau ka administer. Ai ki tama kona ko te vita niulata ko pita kau ola na ea se vita haa ori ki mua. Pea uke pe me kakai ngai community ufi ngau aki te ke asi mai. Koe lawa ko o mai koe hola pe. Pea moe nau mawahe mehe polokalama moe whaingata e tila mo nau tolu. Ai aku kamata haa mai hano tuku hifo e whika. Koe impekia tene wesi ea tonga. Ai koe poina ko whiwhaka mamafa e atu koe Pacer Plus. Ko si whao e tori ki ai Labour Mobility. Neongo lo tonga lere pe skimi koe ni he malu e potunga awe koe ni koe e minister. Ka koe area pau he waa onu usilani mo asleria. Ki he whenga unu aki koe e kau leipa, o kaua e kau tori. Pea ku kau o si whakahu ke tuutu uni ngāo ka anu silani, koe accommodation ni ko toa pe o ku pau ke tori, ki he kau tori. Ko pau ke whano CV, ke accredited accommodation. Pa ku pau ke CV ke apu ke standard koe o ku tuutu uni, he policy tuutu uni ngāo mo lao ka anu silani ki he scheme koe ni. O whakatatau ki area pau kona e Pacer Plus ai au kaua e Labour Mobility. Ko tu unga mea tokoni, assess whakatatau ki standard. Ko hangai ha apiako, o accredit e ngai polokalama ako o whai ai. Pea ko pau ke whakahako pakulotonga lele ia e New Zealand. Pea kuea kau taha koe New Zealand Apple and Pears. Ko nau tolu nau hanga toka ngai e fwoi polokalama koe. Ai o whakaamu ke mahino ki he kakai koe ne whonua. Ai tuku aki kona o pehe o ku nau hola koe kovi e wahe. O ku nau hola kona o hinga koe. Tokua ku kaia e he pure angai tonga e nau wahe. O kou whaamu e solo ke tau. Koe kore pe ke tau whipoupo waki.
Pe tau whamama o me whangafo i tui whakate volo ko ia. Aia, o ku mau mai ko ni i le volo ko ni o talanoa me kau minista anu usilani. O te kai kia hawhainga feedback ia ke he o ku pehe, o hange koe whangafuta anoa tae ofa mo whakatuputupulangi. O ku tukoe poinia he kai hau ia he mea kehe. Aia koe kono mo ni koe poine taha solo ko loto ke o hake hen koe labor force ko atonga. Kua kamata ke holo. Hange koe lau koe minista, mea minista. Koe pese lahia kuna o mai na to he tori. Kua kamata ke complaini i tonga e ngai kau tahalanga, e ngai pisinisi ko unau whiema uke hae e kau leipa. Koe toko si e kau leipa. He kono ngau nau hao na toki murini. Koe ngawe mau alu koe kia monu usilani i he levolo koe whakaminista, mo levolo whakataki. Ke mau talanoa i koe hae pion, koe hae whaito o ki ai. Ki he alu ke taimi o koe ke te mau kau leipa i tonga. Koe ngai project la lai kuhanga mai ki tonga. E whakahau koe mai koe ngahi langa lalahi, langa wharea area, langa ngahi project pure anga, langa hala whakaukawa. Taku piti anga ngahi kau tahanu usilani, hange koe Fletchers, koe Fultoni, koe hawha ngahi kau tahan. O nau whea mau e kau reipa. Pea te pokopau ke nauhanga ai ngahi whaka ai ke hiki e wahe mo e hawha i tonga. Ka aku palopare mahe kun hau kau reipa ki murini. O whakakakato ai ngāwe kono whea mau e nusilani mo asleri. Pea koe ia e solo, koe o whaia te ngāwe ki ai hange koe ngahi koe pāfue ke ka hau e kau tori. Nei mea maarina mau whakatonga i he saute. Wai e ni he kau ngai whapure anga hange ko te kau ni na nau polisi pe koe. Sotia. Ko nau o mai o tori, pia nau whakafisika nau o mai, pa ko nau au ngai tuunga koe nau pure e ngai kau taha koe ni. Koe mea mahu ngai ni solo koe tau whengawe, ea ki pa taki taha tuu i hono whatongia, pia mohono leini, kai malama ke a usia e tau mua koe ni. He koe polokalama koe ni, koe polokalama a asleria pe monu usila, i he area i he revolo whakataki, ma ai whonua whakalukfua, koe mau heni ko ki mau tō koe o mai peke whakalere mo tokoni mo pou, pe ka mau ka alu mato e kei lere pe polokalama, koe tau sio ki he kahau e whonua, moha mea lere i whakalukfua ki ono haka tupu he kahau. Malo. Mōla ya pito, koe tahai anga whamatala whaafofa kulawa ke te mahino o pito e mea koni kumo mea ke ai o minista i he polokalama pe me tuunga ku whia mau ke i ai ko i e tau whanau tori ko tahanga i whehu i whoko o mai e kainga koni ku nau mui mahe polokalama ko taim kok wholau mai ai o mahino pe ia ko nusilani o ku iai o antanga i polokalama tori he pure anga ko ke ilo ipe ko ai hafanki kulupu mo vete kuna ulava pena to o me na ko autori pe kai pe kuna o mi taha pe pure anga o te ia nga hifa more ke o to o he pure anga me he time fola mai ka autori ki heni pe ko nga me pe ko ia como o se area pa mo ki na tolu ki ai i he time ko na fola mai ai ke lava ke mahino ki kainga maro ke dos sa ko to te mini ko fogo to pe foke pot ngawe e whakaroto whanua i kau hau ke nian ai nau visa ai ngai mea koe area whuku mai purianga ke purianga kau ie ngai kau tahe ni ihi unau sai whuku ie toko tahe nau kau ngau sai au pito pe unau ngau e grewa e motolo ko ia hanga pe team li taia kumene kau ngau e pe au mea mu whatongai whaha e krupu hau pe mi whaikolo e ta e puke hau mi wawau pe hau mau nge ai e ngai sai au pito krupu ke mi eua e kuan me kau unau whaita nau talangofua pe hanga rewa ngai kau tahai o sa ia ai au no foga me to fili e na foi grupo e na tolo ka foga be ma tolo ke ma tokon he processing mo e fa pa i ko na hau pa na mau ke fitu ta ka ge be ni foga i tonga una be to le sita por ngawe ko nga ka pa ora tu ka ke ha grupo pe he pe au te fi ma ka taha to lai pe fili de va ni i mi ai ai ko me ko ne mau au mau sio ki ai o pau ke faleri ka to be hango tau community tonga ke no tokoni mai be ma tro ko he mau i tonga na vi hamia he mau seleksi di na selek ma ta hai na kai ton ke ha ui o ho koi para parema ai ko pe ke mau ta tu ki kai mau finga ko to pe ta wa ko to pe he me ko pe ta finga ko ha be me faleri al gimbo ka ko ha ko ngai ka ai ka ngai ko pe ngai ka ta uno fa ngai at ma no to tonge fea he pe uno te mu te ngau e no to ai no fea e pe ko ta me ne ko me ta ka ngani ka ngai mo a he ko ni o mai na fit fo be visa au ye ni no fo ki a kos
Aku no kore pe ki wharoa. Ko ngā o se totonge whea, ko no whea ki tāna kua nau ki sirini, ki nā hokan pakat uma popo ki ai. Ako ngai mea mo whea mama whanonga tonu. Ki ka ngawe, ako ma whoke kondi te mau tāno me hai kom nusira i tonga office ko ia. Ke mau sio ka haha mea, e te lawai ke tokoni ke tawhako ia. Pa mu mantu be he time lockdown ne ke loko toi hau. Ne tu ka mai ka ngai mai. Ni ne tu ka i maas. Pe fa fi na ngawe ka ba ve te fogi a ko si. Ka aku tawhako ia, ka mo ndo ke be to he ka taha ko hi ko ya pe wa pa mu no fa mo ne i tonga. Ko hi ko e to me ka taha ka na mai bo ngawe i na to mai phone wani. Mo le pito ku fa ko pito. Imagino e whamatala ko ke whahoko. Koe palo pare mai taha e ongo minsta ku hoko he tori. Paku hoko be heni, hoko e aseria, hoko he kautonga, kau fisi, kau amoa, hoko mo whainga taha pe ku i he polo kalama. Ai, e lahe palo pare mai whasosiare ka ni lahe ali aki honau mari. I rea ke family ki tonga, ka ngā ka lava ke mo o lahe ngai mau hoko ngai family, pa koe ka palapare mai e pure anga, pa koe ka palapare mai ha taha koe, palapare mai beia e ni koe ni. O koe ni iho kunau tala mai, o kunau kore mai, o koe ha whainga maari e. Ke taim kou hawai kautori e ku atu hakakai ke atu o whare i nau tolu mo whaha ngā ue whaka mawahe ka teki nau tolu ke ngā ke ua te nau fuu. O kai whika ni iho nau mahe tori ko nau toko nau toki muri. Pea ko taim kou nau tō mai ai, pea hoko rewa ngai palapare mai o hoko ngai mau he family. Ko i hui pe kua ha whainga polo kalama o ku whai ke kautori ke lava ke tokoni ke teki nau tolu ke ua e hoko ke whakasisi ke lava ta awhine hoko. Mahala ko whakasisi pe ke whakasisi e ne hoko mau ngai family i lo tonga se na o mai ki ngai whanua muri o whinga pānga. Mahalo solo koe moni a... Koe palapare ma whakasosiare koe kautori o ku whakaririfu. Pea ku te amane kina e solo ke hoko. Pea kono moni o ku wesia lahi au pito ai ngahi whamiri. Pea koe mea pango o koe tautala noa ni ke kātoa e kautori, koe tautala noa ke ni. Ka kunau hanga ave ai ata o totonu ke whano whakatontonu. O koe whika koe fitu afe, ka pau te tauto mai whika koe ke tautala noa e. Pea ka pau palopare maha pese te nima i palopare maha whakasosiare, koe fu mea lahi o whatatau ke toko laha tau ki whanua. Ko ngau e whakaloea foki e solo. Ki mua koe nbau toki hao o hoko mai ke pureanga, i e tau e tolu i ngai whakalao. Koe palapare mana au fe kuki moia ai kauloea i he whanua. Koe tila pe mono wharei ai ngai palapare ma kono hoko he tori. Ai vete mari, ai palapare ma koe kohai e oange to tonu ke whanau. Koe ha e hoko atu koe ke kahau. Koe whoke an koe tori ku hopo ange ai tangata e kia hange koe whakatapu. Pai mo i toko taha ki he na mai tori. Koe ngai palapare ma koe hoko o mooni. O whoki pea solo ki he whakafu i tui. Pea i he taimi tatau, ka pau te tauhanga o fua tau. O ku pe koe ha e mahu i ngange ai palapare ma whakasosiare. Pe mahu i ngange ekonomika e whonua. E whoki pea ki poini koe e lavea e taka nofo he ngau e taka tuu. Pe lavea e toko si i ngau e toko lahi. Koe kauta ngai kauta hatori ko tau pe o kuia e kakai unauhanga o appointi pe nauhanga whangawe. Koe pastoral care, koe nau whatonge au whai, koe toka ngai e nau mo ui, be nau puke mo ui lerei, o ange whangi i whale i counselling ki he le volo, ku o si train nau tau ki ai, koe kai ke fu aluia beyond pe toi maulunga ange, ke wha whare i whaka saikolosia pe whaka atamai. Ka koe whare i anga maheni o ku nau whie mau, koe whare i ke ngai palopare mau hoko ki ho nau ngai whamiri, koe konga ia koe hanga nau tala noa ke he area pauka no usilan mo Australia, pe mo ngai whono he Pasifiki he Pesa Plus. O ku kawai mo konga ko he labor mobility. O ku kawai hano provide a pastoral care pe koe whare i whaka pese nolo ki a tiki nao tolo ko whai tori. O ku whemau ke whakahoko e ngā ue koe. Ka koe whehui, koe hai solution ki ai. Koe tari koe te tau ohake ke tau toi sio pe ki ai. Tau toi ohake pe moi whehui pe ki ai o pehe. Koe mau tari e haa moa ia e pastoral care. Me ngai whare i koe. Koe mau tari e kau melansia. Aia koe mea whakafo i tui pa te tau whoki pe ki mape wholau koe tau whanua koe lotu.
Ai lo tu ke moni ai ke malo I patau mai o fai ma o pe wana vai hango la wahimi. Kai lava ke ne hanga teke ai fili ke mama. Ai ko ngai solution ai ko solution ne ko solution ko ki ha fai to o ki lahi ko hola. O fai kau ki ai. Ngau ke ha mo e nau system fa madai mo community, mo kolo, mo ngai family ka ku hola da. Pe ko pau ke tau dia ngai family. O kau a ki mau dolu po mo administrar. O que solution o fa kau kai impose mo tolo tatau ke fai tonga. Ngame ngau ke fa unga ko e fili fare ai tonga. Ngahi vahenga fili constituency. Ngau e ka pa kolo ni ma ke fa fonga eta panehanga rewa o fokotu ha fainga mechanism pe. Ngau e ke kolo ko e ke fili mea nau tole kau tori. Pe ka pa o kunau talangata. Higi ke kolo ta pia engage kau pure whakavahe kau ofisa kolo kau whaife kau takiloto. Ka koe mabe wholau ko tau whonuani koe lotu o te tau mama. Me ka malo ka te hau ko te malo I whakalau maarie. Koe ke te lawa he whiria ke tari teke I kita ke te toi hila ki he matau. Ka te nofo taha be ke te ngā aue ke na te whakahau. Koe proklama tatau whai tonga. O kulangi whai ana uki training. Ki mua he wikena e tolu pe wha pe anau toki hau. Koe ngahi pore o kulahi e solo. Ka e kai ke tau holo mui I he whakaanga. He kai ke tau holo mui I hono tuku aki I he taimi ko toa be. Ka ko pau ke tau ngau e tau tolu. Whai pe e wai ere e tau ki motua mei wawau, mei rei mātua. Whai pe tae mo lau whai pe ngau e koa so ne mau. O e tuku he ka pau te tau nofo whai ki ai solo. E kai ke lama me he whonuani. Ka toki tāna ki mai e minister. Marope toki tāna ki pene ne whoraonge minister ki muri ko Australia mai na kōsi. Pe mau tāno ke whekau mai parapare mga sosiale. Pe ku nau tari ne whekau mai minister ki muri Australia. Tina e no programa Ave Family. He ka pau alo e motua o ngau e alo e hoa mo whanau. He pe koe programa ko ia e visa e tau tolu. Pe alo tau tolu ko e pe lape o whahau e beno pepa no president. A koe programa re ne mawhakahape mea koe tiki kau taki koni lusira. Koe ngā ke na whakau ia na whakau. Pe koe anga pe to koni whoki. Koe ngā ke parapare whakasosiare. Pe koe pe na whakau koe tau anme whoki ni. Zaha ngai mea e ala to koni. He ka hange koe mea koe ne misa pe whakatau aki. Koe koe mea whakau parapare ma. O koe ka maha mai keni ki whakaikai o koe ki parapare. O ia e parapare ma. Pe ka parapare mai koe koe whetu koe toa pe. O koe kau ngāwe koe mi tonga. Kau ngāwe mi Hamoa. Kau ngāwe mi Vanuatu. Ko pe ko kau ngau pe ko ni foi kau ye feito wa we ki ngai ofisi bo mia ko pe problema ai kau ke ko ni rau ko tau finga pe ko pe ke to ko ni ka ko tem tau pe tau ki tanga ta pe tem ni kau tem tau pe ko fam na ko mai ke ko fam ke na ngoi hange na te ina tolu então fai ha me to tau ofa pe na tolu yang pe ko ha me ke ne fai ko eki fe fini ko ne fe ala ki tang si ko ki ha hala pe ke ai foi tolo Kapai kai bentange fe finia ki fa mau ko alu be ko ka o te fai pe he ka nga ko mea fe mai tai minia ka ya ko na ki fa tamai fa fai ko tau sio ko ka tamasi o fe ala ki tau sio ko tau fo ka me te fai he te ke hanga o ta ki ha ke te hanga tu hi foi pe te ke nga ke ofa na ko mea ke riri wa ne mo wi ko ki fe ala ta ko to ta nga ka au he ka tau nga ko ya nga tau sio ta fa ko tau sio fa la lot tau sio fa tonga Pia tem de tau pe to kon pe hai community. Ko fi ngai community ko mau ke sau te. O na po de rei. Na ko sa pa de na to fi mai ko ngai ko ke tori ki ro tu na ko mai ai. Fa na u e. Ko to kon di pe to kon me pe ta wala fa ko tau fe to kon aki. He tau ke me ni be. He to ga tai mi to ke ma di ai. Pe tau to mai fi ka ha me ko to pe. No to ko tau me ni. Tau ga fe to kon aki fi ngai aki ko ke tau mo ko to pe. E po ko fa mu be. Ko falai ti ko jing ma fola wa tuai mai pe ke CEO ko ni put ngawe Dr. Fatisia ko mau Australia me ta tau pe o to la mo to la hang tau ka ngawe ko Australia pe tem ta tau pe o ko mau takai o a hi ben hai ka ngawe ko ya pa ho ye tui e to kon he fola ko ni ko hanga fi ngawe ke fai pe te mai ai pe ke tona ka hau ke tau qualify ko i kari tahi pe ko ke fa pe ka kai fonwa tau po pe kon mo ni we kamata ke holo te mga kula ko nga ko ta ka ko we hanga sporti o ti tau lo pe hen da ka ka tau lo matari
ai urung ia nga fe ke fucking mai ikuna tang te wi famrata be me ko ni he ikare tahi waf mafitu na mau an mo timi akapuru ka tonga na usia po akapuru ki France World Cup ne mau tau he isune tau go ia mo tim ko ha mo ne ni mango ful tu ba mo ke no ikare tahi tem ko ne mau at ko World Cup ne fa o vale ikare tahi ne mau tau ne tau to ta tor ikare tahi ha mo malo pene fa o vale kan ko na winga ha po be kai ka tonga ko ki tau iro ko World Cup ko tau la hi World Cup ko to pa e mati matonga tau abra ke le be giai e ke be tau te horomu tau po ye ngai me ke farere io e farere kai we ni fu no to hi mai to fe ma ke riu ko fa ya ko riu ta si ko sta ki tournament ko ni tau to ai le be tau po le be we no fo ngai ke tau ta fo bo di ko wa ka hi ka tau au be kai tau ngau le be ha be le ta ko ti tau la la ka ki mua tau alwai ka go ke fa ma lo bio ke ki hau e tau fa na wa inga ta tau be lik mo nyon ona kau fa fonga tonga pe me ha ko fa be te fa mana o to ala ki mo tau ka tim sport che fini e ko tau tim ka po fe fini ona tonga o karan he dai min o ko do hingo wi ko fui lupe ko tau tim soka wi ko matariki ona tonga fis e wi mo tau tim ko ne polo ko ne na wi kuna fa pas wi ki ngai mai na ko hiri ko tala au no tau ko to na to mai nan ko ko re pe ka tonga kai tonga tau fai be tau ho fia mo bobo ko tau fa na pe ko tau mlak re pe malo ko mana ko ta no ke ikare tahi i ma ko wa fe ma fi tu ko ma hi wa dan na ke fa ta ma ke ko se fo ke po te ka pulu ka tonga o wale pe ku tau mai ki te to fitu no sla o ta mai ku ta mai he se a ke ma wa no fo ya ko ke hanga tau ma do fe ni ke fa ma wa na ta ma no fo fo mo ti ni pe alo fo la ti ni alo ki fa na te to fitu to fola alo fa na wa inga ya sentina no taka ya ke fe pa na foki mai no silani o fa fe au fo tonga ai ma ki tim ka pula le ma to pa fo ka hu ka to ai ta mai to fit me tonga ta ko ui mai ko elisi ta ma ko na saia ko ta ma ko sai pare ma ui mai lisi saia tong fai ka do me be ka o se foi timi fo tonga ka do foi timi e dai mi ko ya ka ke ko mana pege tai mi ke vai nga pa mo po ke fai pa ko ku ke a mai ni ke mia ku anti sporti pe mo nga ko lo pe ko po nga ke ai lo hi a pito e ai nga hi ku ai ka ma ka vai ku ai sporti ku ai ni tori mo nga ni pe ko fe ma pe at fe isi ko ya ne o ke mi ja ma hi na ko si fe ka ko vai ka vai na o ka ki holo ke vai ka vai ko vai o ko ka to le greka ko disability ko finga tai ko vai ko vai ko ki holo ya ka me ne fai mau ka ngai ko savia ko to le greka ko te finga tai ya e te at ho vai o ka pese te ni manoa e ke vai ko te finga tai pe te tanaki ai ko holo ki ko tanaki ka mau sia ni ko pese ni manoa na per to holo ke tu ma pe vai to le greka ka ko te tanaki be ko te finga tai ya he ka una ke pe ngo foi me fo ne to reka pe fenga daia pe mo pe he ba ka pa ko to reka pe te fenga daia te ata ha ki vai ka pe se ni mano ba he ko ai ka fenga daia ai o ka holo ko tanaki ka pe se ni mano ko ye ko ka ta pe wa mi fa mala na hala ma to ai pe ne holo ko ki holo pe ne fai be tano ka nga we pe no tamena ta ko mi mai hata ha holo nga ka ta pe na fa ko ma pe ka o ko ki hata tang tap sai betul betul kapag ko fialag me mau kaya kay mau aku ko fa be fa mahino ko holo ki vai ka to ka ko imagino na ministra pero di mahal ta wa mai ke ko fa os go da programa la he ngai isi uia hoko pa ko di mo me be mo ka ko ke loto ke te take ta programa da to ke ngai isi ke ngai ko loto ke no fope o ta kainga kuna fanongo ke programa ko ni o tau no fope I fa mamafa I he tori mga isi takai off ai nga ke osi ke tapun e pe ta programa ka to ai ha nga isi ke he ia gloto ke fa programa ke ai te to ki fainga mari e pe ta to programa ke ai ka ko loto ke na te fihi holo isi ke he hoko ke nga he ko tui ko me ma inga en ka te o atu ke te mo ke mo fa ma opo mai pe at pe fainga mari ke mo fa ma opo mai pe ko ha pe me te mo fa ma opo ke de wat que ona problema I waskela tu que ne fama bo po mai pato ki o atu reva ka te ko e sexta
Pea tau ki osia pe tau toki mawai e tau proklama he ahoni. Solo pe koe utanak fa au set pe wia ki programa koe tori. Foi akau. O ku lotonga fai ngau e whakapaanga i he panke ko ama mani tonga. Ki ono fai stati pe kono whekumi mo whakatotolo. Ki he tupuanga koe ni ngahi paloparema kono hoko he tori. Pea e fotu o mai mo ngahi recommendation, mo ngahi solution ki ai. Kai he taimi tatau pe whakango tau tāno ki ai. O malama pe ke tau sio pe ke paloparema, pa malama ke tau sio kono ngai whai tō. Ka koe whakamahi noia i he poini koe u whai hono toka ngai kina e ngahi paloparema koe ni. Pea ko whiwhaka ausea pea solo whamalo lahi atu ki he uloaki ki he whanau pea mo isi mātua, ka pea ki tunga whini mātua o nau whakapaia mai i he tori. Pea na maulawa to mau talanoa, whe vahe aki o mai mo nau ngahi paloparema, mo nau ngahi whaingata ia. Pai na iho nau ni ihina e hake hanga tonu pea e mau whakataha pea mo i kau employers. Pea mai o whalahi atu ki he kau tori, unau mau whakapaia heni. Kai pea ki he ngahi community hono kotoa pe. Pea ki he kau takilotu. Kau taki ngahi community, kai pea ki he ngahi kalapukawatonga, koe kakai kotoa pe. O kai ngā tonga kotoa pe i Nusilani he whepau waki whakahoko. Pea kono moni, o ku mau kore whakamore pe hena, whai ku o mai polokala mai koe ni, koe o mai ke langa i ha whainga whakaukau, i ka i koe mea peni uia mau ianga e mau whakaukau, pa whakamore ianga pa uktoha lai mo o whakaukau. Pea mo amanaki ka ke kai tuku halerei koe lerei tahaeni. I he ngai information ni me ngai mea ku mau tānaki, me ngai kupwhikau aku nau ngau e whengau e aki ki he tori. Pea koe amanako ni whalawat ki Asleria, i he polokala mata tau pe. Whakapaanga ko ngai whalau ko ni, i pure anga Nusila, pea mo i pure anga Asleria. Koe nā uinga koe nau mahu inga ia, ke whakahoko ngau e koe ni, he oku fu mahu inga e ka tingi nau toke kei puke hakakai, ke nau whakahoko ngau e koe ake langa ake ekonomika mo tokoni, ke he ngo whanua ko ni. Pea koe mea pango ia, koe mea ia, e lotongo koe e ahi ki Asleria au, oku hoko anga e pe, mo i whiau hi koe na koe ai kare tahi, pea mau whiawhia i pe ke mau kau whakataha i pe ki ai. Ka kono whakatoa koe o whalahi atu ke kakai i community tonga, mo kakai whanua, i he tau whepau waki, pea koe kore ia ko o atu i he polokalama koe ni. Koe ke mau mai ke mau whotu ata whainga mea ke tau tipeiti ai. Ka koe whotu atu ke tau whenga o e aki. Kono unga koe polokalama koe ni mahu inga o kune o mai e paanga lahi ke ekonomika e whanua. Whamalo atu solo e mau whenga maarie. Pa koutu koe ngata angai e tau polokalama e hoko e pēngai taimi e ka hau. O whalahi atu ke tonga kotoa malo pito. Malo pito e ona po tukita pia me waske latu. Pea koe ki mua ke u ave ki he ona po sensla saulala ke ne whaosi e tau polokalama e ahun. Ko ilo pe foki ongo e minsta ku tau mai foki he ni me tonga. O ku toi pe toko whae ka minsta i tonga ko ki mo tolu ku mo i murini kotoa. Whahoko ngai whatongia. Pe hange koe ko tau polokalama ke ahun ni. Koe ngai wholau o ku whanti e puranga Nusila mo Australia. Ko nau mahu inga ia i he tori pia mo tu unga kuia e tau proklama tori ki tonga. Ka koutui mahalo koe o kuhange koe ngahi tuku hua kwa whai ku pau ke whai e o holo o whahe mata holo he ngahi whakataha mo kore he ngahi tokoni ke lava o tokoni pe ke pure anga ki tonga pia mo whanua. Ka te o atu ke te koe e ministanke ke whakaosi mai rewa tau proklama koe ia ahoni pa tau toki mawai ai. Mana pita se sabu Pamapau mo na pito ho mea ke whamatara ki ai, ngau tokolahi ni hi kau ministau no wholau i he whatongia. Pea koe ko pao peke whakahoka i whatongia, koe kumbea le rei matonga. Pea he ni ek pare mea ane afi, koe whau mai me ose Commonwealth me Britannia, wholau ane po pe, koe koe whakatahe kaptaki i fis, koe kau ministau ai, Pacific Uigo Forum, nau kawu atu kia, koe pao peke tau o ngai whatongia koe ia. Pea hange koe ki mautoro, mai whatongia koe ni, pea te moat ki Australia, ko hiko mera tau fumaho inga whikau aki e tau ngahi. Pea haka kou whamaro beau ki kakai tonga, maro pito homo popo kotoa pe. Mau tali eri, mo whamaro, taim kone toa koe whengatai tonga, pea kai ke toi pūri mate maneti. Ka whai ongongo ni ranga mautone, mau ngoi mawhana. Tamai ulele ai kropulotu inu sira vek na ufia ngā tonga. Hane pūri a tonga hai kolo pe mi mamani interneti mea katoa. Pea ku whamaro, ko mo ngai ufia utau ki manuai, ko i virahi e ke tokon ki tau ngawe. Whamaro at ka mautol ko tau pe ngai popo ke tau ngau tau whambe ni o upau ke te pe ai toke ke i ngai whaka ui ngai whakau kau ko ia ngai tau whaunga
Ka e taim da tau pe he ke marunga nge he tau o fa mo tau fe toko ni aki. Ko fa malo na tolu no mai ngai whakanga. Ke toko ni ko ke ngā ue. O pere rei au pito mau tali rei kwa kakai matau mau. Pe mau hanga ke he pe mau situa pe whinga kala mai kai. Ka bau ko foto o kule rei. Pe rava tau aluai ko ya ngai tau ngā ue. Tau kumpe ko hame rei whakanga. Mau fa malo atu. Pe mau fa malo te mea kotoa mau kol fa mai pe ka bau na tau ki tu hare ai. Pe na ngari ku mamai o tala hanga mea ki pene ya hanga undera. Ikai ko mamai po fai whatongia. Ko hape ko mau fa malo at ko fa more o fa ambe ke ta finga aki pe hango programa ko ni ko hi ko ha rei o ta mo na fui I mulini pe ka mau tol ko I moto ta fa mo seng ta fa tong ya lang ya to ta mo ui malo I he lava ke mo mea mai ke polokalama koia ku mau whahoko atu I a honi pia mo yongo ek minista koia kabineti whamalolahi ki a ona po sengsta saulala koe minista mia pe foki ki a ona po toki tāwria mi waskela atu koe minista I a leipa pia mo e whakalakalaka wha ekonomika whangamari e koe lava ke mau I he nia I studio o whahoko atu e polokalama whakatanga pe e kainga na e ongolerea te tau polokalama ke te ki mo tolu mo katak fa mole pe ka pa ulahe mo ngai feu I ko ke lava o follow mo ngai feu I to ki fai pe hava kai ki ai na te ai pe ngai fai ngamari he ka hau lava fa fatala no ki ngo ekminista ia fai ngamatunga o tonga na ahi ki Australia ka mo mea tau to ki fila ngaki I he taimi ka hoko mai malo